Hoi nora e tiwi ko ngā mahi ahu whenua te kaupapa nui o te rā tuatoru o te hīkoi a te minita i ngā take Māori me tana tira ki roto o Haina. Kua wehe atu te kāhui rangatira Māori nei i te whaitua matua o Haina, arā i Beijing, ki tētahi rohe ki Uta. Nā te karere anake ngā whakāhua i roto i te pūrongo e whai ake nei, a Roy Hananuri. Kei te hia kai te minita mō ngā take Māori me tana tira ki te ao ohanga. Tēnā tāhua tā rātou pōhiri ki a mātou. Ngā tamariki e waiata ana, e kanikani ana. Ngā wāhine a tāhua e kanikani ana, e waiata. Me ngā kuia pēnei ki tēnei. Ai, hari kua tau te wairua, kua tau pai. He iwi take, kua pōhiri tia e tētahi atu iwi take. I te rā nei ka whakaeke te minita me tana tira rangatira Māori i te pā o Wang Yuan i Guizhou ki te tiro ki ngā mahi huakau a te iwi take nei. Mai rāno tātau i tipu ake me te whenua, e mahi ahu whenua, nā te kaha o Aotearoa ki te tuku pūtea mai, New Zealand Aid, kua puawai tēnei āhuatanga. He nui tēnei momo mahi ki te ohanga Māori, he nui hoki ki te iwi o konei. Nā reira te whakaaro o Aotearoa ki te tautoko a pūtea i tēnei kaupapa ahu whenua ki konei. Kia mātou mahi kei roto i a hauraki mo te whāmu kau i ngā take kei Wanganui i a rātou no te iwi kāinga nei. No te whānau ahu whenua a Mavis Mullins, e ai ki aia ko te tikanga o te haere ki te tautoko i te minita, he tiro hia ki ngā mahi o konei kia pai ake ai ngā mahi i te kāinga. We're here as a Māori delegation, definitely for commerce, but probably more importantly for culture. And what we have here is an example of culture and commerce. Tata ki te whā piriona tāra te wāru o ngā mahi tau hoko a Aotearoa ki Haina. Ko ngā hua kau te kaupapa tau hoko nui rawa a Aotearoa ki konei. There's a lot of opportunities to work together, and it's around things like, land use. It's around multiple ownership. It's about the governance. Kua puta te minita take Māori i ngā taone nui o Haina, ki haere mai ki tua whenua, ki te tūtaki ki ngā iwi take ake o tēnei wāhi ara ko te meao. Engari, kei te mihi au ki te iwi nei, e katakata mai nei kia tata. Rai ki te rai, ko te tūmanako a te minita, ka taia e ngā iwi take e rua nei te mahitahi. Atu i Guiyang i Haina, Roy Hananuri, te karere.